Dobar dan gledaocima ispred malih ekrana i posetiocima u dvorani. Pozdrave vam danas upućujemo posle letnje pauze iz Banatskog Karlovca, a na početku 16. ciklusa emisija Znanje i imanje televizije Novi Sad. Posjećemo danas na neka dostignuća sela u prošlim emisijama, a vidjet ćemo i defile amaterskih grupa koji su juče kasno popodne prošli ulicama Banatskog Karlovca. Gosti su stigli iz Tenje, Novog Itebeja, Zrenjanina, Torde, Maglića i Lokve. Na početku 16. godine trajanja ističemo da je na sceni Znanja i imanja za 15 godina nastupilo 15.000 amaterskih stvaralaca, igrača, pevača, svirača, instrumentalista, pesnika, dramskih i scenskih umetnika. Zahvaljujući Znanju i imanju, osnovano je ili oživelo rad oko 300 kulturno-umetničkih društava, obnovljeno i izgrađeno više od 150 domova kulture i objavljeno preko 100 monografija hronika o selima. Nove uspehe i dostignuća Znanje i imanje počinje danas uvodnom emisijom 16. ciklusa iz Banatskog Karlovca, prošlogodišnjeg pobednika kome je tako pripala čast da ponovo bude domaćin. Iz Slovenije pozdrave iz Beltinaca donosi nam Boris Cipot, novinar televizije Ljubljana. Lep pozdrav vsem skupaj, še poseben pozdrav pa velja obiskovalcem te dvorane, meščanom Banatskega Karlovca, domačinom krajanov Beltinec iz ene od prejšnjih oddaj iz Znanja i imanja. Ta oddaja, čeprav je že leto dni v njej minilo, je še vedno v srcih Beltinčanov in oni se s toploto spominjajo vašega sprejema. Hvala, Boris. Jalan-jalan lungguh medromel, malam di lembah Caleromel. Jalan-jalan lungguh medromel, malam di lembah Caleromel. Narodna poslovica veli: proklet bio onaj koji ne zna cenu hleba i soli.
Aktuelna tema ovog leta, cena hleba, nije mimoišan ni pekar u Banatskom Karlovcu, gde se za jedan čas ispeče 1500 kg kvalitetnog hleba kojim se snabdevaju meštani i šira okolina. Za nepunih 40 godina Banatski Karlovac od sela postade skoro grad. Naseliše se ovde žitelji iz okoline Titovog Užica, Bajine Bašte, Kruševca i Čačka. Njih 6200 svakodnevno brine o boljem sutra. U mestu ima oko 2200 zaposlenih, dok samo 40-ak živi isključivo od poljoprivrede. Poljoprivredno dobro Peščara deluje u sklopu složene organizacije Udruženog rada Poljoprivredno-industrijskog kombinata Tamiš, koje organizuje proizvodnju u ovom regionu. Ratarstvo na 4000 hektara proizvodi žitarice, krmno bilje i biljno seme. Visoki prinosi postižu se uz pomoć sistema za navodnjavanje. Plantaže vinograda i voćnjaka sa sistemom kap po kap prostiru se na oko 400 hektara, gde se gaje najpoznatije sorte jabuka, krušaka i drugog voća. Ovde se dobija i veća količina grožđa, od koga se spravlja nadaleko poznato vino Banatski Rizling. U objektima za dehidraciju biljaka priprema se hrana za ishranu tovljenika u ovdašnjoj osnovnoj organizaciji Udruženog rada stočarstvo. Godišnji kapacitet farme je 30.000, a celokupna proizvodnja plasira se u klanici Banat. To je najveća radna organizacija ne samo u mestu, već i u opštini. Značajne zasluge za sve ovo što ima Banatski Karlovac pripadaju kolektivu Banat, industriji mesa i konzervi, gde radi 850 radnika. Moderne proizvodne linije, velika hladnjača sa 4 stovarišta, jednim predstavništvom i oko 60 prodavnica omogućuju da ova radna organizacija uspešno snabdeva jugoslovensko tržište mesom i mesnim prerađevinama. Industrija građevinskog materijala Jugobanat ima tradiciju dugu 120 godina u proizvodnji građevinskog materijala. Oko 150 zaposlenih proizvodi punu i šuplju opeku. Radna organizacija Budućnost se specijalizovala za izradu građevinske stolarije i unutrašnje opreme objekata. Uskoro se otvara i novi pogon Minela za proizvodnju opreme za prehrambenu industriju, u kome će se zaposliti 160 meštana. Naravno, to nije sve. Planira se izgradnja puteva i trotoara, a predstoji rekonstrukcija vodovodne mreže i izgradnja kanalizacije u delovima naselja gde ne postoji. Tako se zaokružuje slika savremenog naselja Banatskog Karlovca, gde su izrađene stambene zgrade, ozelenjene ulice, uređen veliki park, renovirana električna mreža, dom kulture i zdravstvena stanica. Koliko je u nedelji dana, svi su dani od srebra skovani, a subota od suvoga zlata. Subotu je nedelja donela, a nedelja diku sa selaša. Tako je zapisao Vuk. Pozor! Ajde dušo da se milujemo, direknemo, da se sastanemo. Ili u tvome, ili u mome dvoru, ili u tvojoj, ili u mojoj bašči. Ili u tvome, ili u mom dućanu.
Nastavljamo druženje i u ovom ciklusu. Međutim, sa uobičajenim našim rubrikama, međutim, bit će i nekih novosti. To je novost takmičenje u troboju, odnosno takmičenje 150 godišnjaka u 3 discipline. U pikadu, u stajanju na klupici, odnosno u jednom testu ravnoteže i u skoku udalj iz mesta. Rezultat ukupni će biti zbir svih pojedinačnih rezultata u sve 3 discipline. U narednom javljanju pripremamo jedno iznenađenje za vas. U svojoj bogatoj karijeri pozorišne, pre svega i filmske glumice, Mira Banjac dodala je još 2 značajna priznanja. To je Sedmilska nagrada i povelja za žensku ulogu na upravo završenom Niškom filmskom festivalu. Miro, čestitamo. Rekli ste ljubile mornare, ali mame brane to, svoje male usne bi dale, kad bi samo htjele to. Rekli ste ljubile mornare, ali mame brane to, svoje male usne bi dale, kad bi samo htjele to. O mama, nije sigurno, a kad me on ljubi opasno. O mama, šta da radim ja, meni nema do njega. Evo ova ljubka ritmička igra, izvinit ćemo se našim mladim devojkama, nije baš lako stati pred kamere, to je jedan mali doprinos nastupajućem danu Mornarice. Naš 15. ciklus je došao do kraja, ali svaki kraj ima svoj lepi početak, kaže naš mudri narod. A da je zaista mudar u ovoj godini Vukove proslave, možemo se podsjetiti toga jer je Vuk pomno zapisivao narodne mudrosti, narodne umotvorine, a naše žene kroz ciklus koji smo prošli pokazale su da zaista i one umeju čuvati i umotvorinu i rukotvorinu, sačuvavši je od zuba vremena. Žene su i danas našle svoje savremene tokove koje pokušavaju da osmišljavaju svoj život na jedan bogatiji način, da kultivišu svoju ekonomiju i da se uključuju u sve društvene tokove koje im nalažu društveno-političke organizacije. Evo ovde imamo jednu drugaricu koja je aktivistkinja, to je Biljana Kosanović. Biljana, vi ste dobili oktobarsku nagradu za vašu aktivnost. Sigurno je taj rad veoma značajan, hoćete nam reći u čemu se sastoji? Ovo za nas veoma značajno priznanje koje ste pomenuli bit će nam podstrek za dalja naša zalaganja. Od brojnih naših aktivnosti koje smo imali, istakla bih za ovu priliku nekoliko značajnijih. Organizujemo razna predavanja, razne kurseve, organizujemo izložbe ručnih radova kao što je recimo ova, zatim razna putovanja, zatim vodimo akciju uređenja najlepšeg dvorišta i terasa i mnogo toga. Nadamo se da ćemo i u buduće imati šta da kažemo o aktivnosti naših žena, naravno uz punu pomoć i saradnju kako ovog mesta, tako i šire. Hvala vam lepo. Dakle, nadamo se da i u našem budućem, sledećem ciklusu srećemo se sa zaista bogatim životom i radom ovih žena. Poljoprivredna mehanizacija pomaže, intenzivira poljoprivrednu proizvodnju, ali je i opterećuje troškovima. Prema podacima kojima raspolažemo, poljoprivredna mehanizacija u direktnim troškovima učestvuje sa preko 50%, a u ukupnim troškovima sa oko 20 do 25%. I zbog toga nije čudo što cene naših proizvoda u odnosu na svetsko tržište su nekada i 2 puta veće. Mi smo napravili neku anketu na osnovu koje smo dobili podatke na kompjuterskoj obradi da poljoprivredna mehanizacija na individualnom sektoru se iskorištava sa svega negde 50%. U svakom mestu gde smo imali znanje i imanje u proteklom ciklusu, mi smo nastojali da formiramo sekcije, da oformimo sekcijske biblioteke, da opremimo literaturom, da tematskim predavanjima pomognemo poljoprivrednim proizvođačima da jeftinije i bolje proizvode. Međutim, koliko smo u tome uspeli, sa nama su predstavnici Banatskog Karlovca,
pa će oni sami reći koliko im je to pomoglo. Sa nama je Đurić Sreten, Petrović Bogoljub i Terzić Milovan, napredni poljoprivredni proizvođači iz ovog mesta. Đuriću, kažite mi koliko vam je bilo korisno ove pouke, saopštenja koje smo mi davali u proteklom ciklusu znanja i imanja? A normalno da ove pouke sa ciklusa znanja i imanje upućuju nas na bolje iskorišćavanje poljoprivredne mašina. Poljoprivredna mašina da bi je iskoristilo morala bi da ima možda i veću površinu zemlje, a i drugo da bi imala, da bi bili udruženi u organizaciju udruženog rada i da bi organizacije udruženog rada vršile koliko toliko do iskorišćavanja i poljoprivredne mašina. Mi nemamo, pre svega, komesacija kod nas nije izvršena, pa imamo sitno rasparčane parcele gde se gubi u hodu. Oprostite da vas pitam, kako vi popravljate vaše mašine? Pa ja sam popravljam svoje mašine jer nemamo nikakve tehničke servize na nivou mesta, a i SOR, PIK, Tamiš nije nigde organizovan na nivou radne organizacije. Znači svaki savjet vam dobro dođe? Svaki savjet normalno da nam dobro dođe od emisije Znanje. Hvala lepo. Mi ćemo nastojati u narednom ciklusu da sve to održimo i da savjete i pouke koje ćemo saopštavati približimo što više poljoprivrednom proizvođaču.